we have the paramount chief of the Sampa traditional area, Nana Jafla II. Ladies and gentlemen, please forgive my error. Every error that happens here, Nana, I take it. Every honor that happens here, we give it to Osajifo and our creator. Please, we have the paramount chief of Sampa traditional area, Nana Samuel Dua. Abuzuya mechachi obi am obi akwaba e de Baba Grace TV so me say twedi ampo nyankropa tom obi an ho ye abuzuya mesere se obeka ye ho e wo channel yesu na subscribe ya maye na wa like na wa comment na wa share ama for friends when you be ahwe me say obeye nti abuzuya nyame hwa na onye wo so akoma so ade emfama wa ye na rade so this studio ye na ye nim se aye enra e na ye na doma mahene na wodi mfinhye adusia 60 years e wa asase so atiase for asase so and nti koba asam panyefo bebre ni ahemfo bebre ni ahema bebre kokota tire ema adwumedie no eye boko ene anaso nyane hene kobi na wanchi ni kobi na naso mahene ene ahemfo awodo aka na akomu hene odena ko afa akoto na nanso ekobi ni ahemfo awodo ya aka ena we na akoya kokota tire ema bibia eye boko the bra adwumedie ne koso no awon se adwumedie bi saisi na ekoso a ekoso no a MC no down panyimfo o maba adwumedie no e de chairman sa no bi say oh panyin we kura baby panyin we kura baby and they do na nanom so bob na namaten kunya ya ni die mu wo mo ekọ dwumadie ni bi no odu sampa so so sampa mine ya no na ye president e ma sampa traditional council or hobby obodi no so na jafla ya otoso mi no sampa mine wo hono bi na brams ni ko bo din no a e use prekopa bia atadi na mpanyimfo wo high table no eso aton safrem afei okoba ya so sampa mine o ha na samudi amekam na ka because sa na o kan me paraphrase no me continue some kind and also sampa mine no ye na samudu a ona wadwumadi na se na ebusua sa biewe eba ka esi wie no chesense bebre na ekoso won titan so a Ghana for che o madwon na onim ye ba be din komo e wase no be che wase mi be ka asem bia che na ma chechi ma che die ntie bia e ma ne koba ne sa ebinom si o ebia na ayemfomso de wo type ya na se de wo twe no e de akoma MC no e na ayemfomso de wo twe na naja flati ayemfomso obizo ebi kura ntesa na ebia na atwe sa modua di na wo na ebia nipa no wo bo no e na wanhwe ni na ko bo jafladi tene ebia mana ko ban sa chese I mean a whole lot school of thought how do we bring na man for kan e de afanse me ho na yenhwe bibi wa sa modua e na jafla edi no sense o also na samba jafla me na samba mine di ne samba jafla but say MC no gboko na koka se obi a na samba jafla kra dia metwe advice bi so wadaroma MC no gboko kokbo se o ebi a na samba jafla kra dia ke beka se o samba ena samo on se samba jafla samo dia ti na se SAM the starting ti wo an kan ti ase wo so kokbo se o na samba ni di kan ya sa no bo jafla na kra dia ke be dwen se o ene ebi a na from so be na aba because of say ni na SAMM anti samba SAM ya samba and afi samo te bia samo dia di no and who na fan bia samba but we want samba or say the paramount chief of the Sampa traditional area Nana Jafla the second obobia na mpanyin foforo no and that means obi antimi won we ka say o e bia na ya twe samo dia di na wo ho na nipa na ebo na okoye mfumso okobo ana jafla na eno entimi masa it has no basis because jafla JYA and asamudia SAM ensi dana debi go MC for you omo makosuku adura kira omo yani before enti there is nowhere samudia SAMM no ho a obeja akobo jafla na enko din bi kura samudia se ebia se American ya se na samba bi kura na ho a enti asewom ebia Samson bi kura na want ase o Sam na SAM any ade but we go bo jafla and then na sa ade a we cannot assume say any krata na omo twere ya na omo de e ma na no akwa aba no na edi a omo twere woso no enye Samudua na jafla mpa and na nye Samudua di ni atwere na jafla edi ni akotwere the first of all yan hwe another school of thought say na jafla di na omo twere e wo aye na nanom edi a invite omo no Sampa mine in India and you know, be able to another man ditum recognize say
Nana Jafla ɛna ɛyɛ Sampa man ɛno nti na Mr. Meka Nana birthday ase na no mo yɛ bɔ mu official list no Sampa Traditional Council na Sampa Traditional Area the president na so man no Nana Samba Jafla din Nana Jafla din ɛna ɛhyɛ so so that means Nana do man ɛgye tum yie a appreciate sɛ Sampa man yɛ baako pɛ amammerɛ mu mmara mu amane mu yɛ ne nyinaa yɛ Nana Samba Jafla because Nana is a member of National House of Chiefs. Yeah, also the House of Chiefs president that was the Bono region. And Oko National House of Chiefs, yeah, Gazette Nana Samba Jafla. The Deacon National Register of Chiefs set Sampa Mahene. And Okba Mamrani Amani Muswa, Sampa Mahene Nana Samba Jafla. Was your chain rap? Yeah, Mamrani Amani Bibia Dimu. And Dinanye, Sakoba San, and I don't mean ye pass and Nana Jafla and Sampa Mahene. It's no train deal for them. A man Kobasa. Now, another argument, so they say, says Yawas a Sam would in a court. And now I try by court to say. Some would court would and say, Nana Jafla Debbie, a branch and war personal to me. Afe will book court to an imtia, anti court, contempt your channel, a sunset. My course, I'm in a play and Kunyans and some white cocker dishes. And the better just a me fan here this year. And Tisadia, Mabusia penny boom didn't say, Mina, Yamma Quines, me sign to me Rakoto and I may some mine. But so I be go through the Mencata National House of Cheese, a gazette me. Then so a branch and say, Ɔmpene ma me mɛyɛ hene ti ɔno a bɛkɔ so abɔ na wosafo ne de hene wɔ Sampa enti court wey ɛsan na tie dia mo mɛka bi ma me na me a meyɛ hene na mamre ne amane mu na me meyɛ hene no yɛmpene ma me ni me hene sansa abrante na jikro na bɔ na bo sɛ wɔn na change na wɔyɛ hene ɛwɔ abia broni bɛka sɛ oni locus oni basis oni nyina so bia enti mmra mɛka bi ma me ya sɛ si akora saa court nsɛnsɛm no sɛ amodu ya na ano ɔno lawyer fa bɛtwɛ dia brɛ Kumasi High Court ɛwɔ sɛ court na ɔnyɛ safe ɛwɔ Asante Mantam ha ɛna afia Ahafo Mantam nso ɔkɔ ha wonye safe it was record so omunye free Asante Mantam ya Ahafo Mantam so omunye free Asante Mantam do no aso ɛmfa nko baabi aka even though other jurisdictions so I mean Asante Mantam ho but ɔkyerɛ sɛ Ashanti and Ahafo region dey onye safe do omunye free bi gidi ye pass here dey ɛkɔ court ye the media the report be small man sign ti bi gidi ye pass here dey another one better say some dey digital court then organizers of the program it was a nice program in here the Korea back pay organizers of the program so be gia to say ɛne saa na tie deɛ a sɛsi a saa mu deɛ ogyina court wo ti sɛ yɛanhwɛ nyɛ kɔtwene ne din wɔ kratam so wɔn yɛ ɔman ne wɔ Sampa contempt a yɛka wɔn sɛ de bɛtumi akyerɛ because Nana Jafla sɛ wɔde kɔ dan court obusu tie yi Nana Jafla sɛ wɔde kɔ dan court sɛ contempt or cite somebody for contempt or say despite the fact sɛ somebody anyɛ ɔhene no ɛna no abosomi bɛyɛ sɛ mmiɛnsa atwam kɔ 21st of February abosomi mmienu ne deɛ ɛtɔ so aduonu baako sɛ amodu atena adwam ɛwɔ Sampa sɛ ɔyɛ Nana Kofi so na yi ɛma akyɛ sɛ nneɛma bebree na kɔ so na no sɛ ɛha adwen na no sɛ ɔdwen ho a wɔnte ase nti wɔn yɛ ɔsɛ kɔ sɛ ɛnam sɛ wɔn nyina so wɔn tumi wɔn locus bia sɛ ɔman na so kɔtena adwam sɛ wɔyɛ ɔman na yi kɔ tumira mu anim ya na wɔnhwɛ no ɔmfa asotwe ma no ɛno ɛda nkyɛn a 25th of February bosomi mmienu na mu de tɛtɔ so aduonu no so sɛ amodu a ɛkɔ yɛ nananom na sɛ papa no yɛ nuanom kɔ bana for no more kati sort for dialysis center was Sunyane, and also a parody in Hokoi. Yeah, Hokoi also a Sampa mine. So as soon as 6th of March 2026, Ghana near Finsia, you see, Uncono. Yeah, ye dear, our young mine Ghana. The of course would have been original capital Sunyane. So some would have found to Marco, yeah, was where a Sampa mine. Zina Najafla. A filing in our church of the check court. Yeah, the evidence. The Brunibecas exhibit and Bromia can exhibit or the Aqua court say. Adansi ɛkyɛ sɛ dano 21st of February na Sampa so yɛ ɔman hene ɔyɛ Nana Kofi so yi no ɛni after 25th of February ɛbɛ a yɛ nananom Kubana for pa anaso ɔmo kate sɛ ɔmo de aso ɔbɔ form for dialysis center no so sɛ de osi fa ntoma kɔ yɛ ɔso yɛ Sampa man hene ɛni ɛna after 6 March yɛ so Ghana yɛ di yɛ anniversary 69th anniversary so ofra ntoma kɔ so yɛ ne sɛ ɔyɛ Sampa man hene ɛni ɛnti bi a organizer of the program adwuma ho sɛ da bi so omo anhwe ye na omo kɔtwe akɔ address sam odi ase Sampa man na ɛda bebedu Nana Jafla anom ne mpanyifo aka bɛkɔkɔ so omo tumi asite no nso sɛ contempt cases no baako no because ɛno nso ɔkɔ dwumadi na se no ɔkɔ parody ne ho as Sampa man and yes adia because ɛkɔba sa na on the program outline na ɛkɔ so na nanom invited guests no ɔkɔhwɛm na bi invited guests paramount chief of Sampa Samuel Yadi na Nana Jafla nya baako nya sia pepa ni bia obetumi say ade akoye exhibit for court
e dia kodi adanse say say you dey no course no say ni na krata we god ba be di adanse ye kire say Samuel dia won so koye no safo so oye man e ba sa wanya amane e wo mra mu and e ba sa bia program na course no wan na ye na do man na ye na do man program ase e na ya address Samuel dia say oye o man was sampa enti ba sa e bia sa na do man kra so bia course on the nyan e bia na kakra aba be fa no enu ntina me dia madwen ye me say one more organized program no one year Salakasa yesterday and yen should that deliberately na on mine of Sampa traditional area no yemfa Nana Jafla din mum emraso but the boy Nana Jafla din ni bia MC ni kobo bia na ya sheda ye bi say oh yemfun so bra yemfun so ye Sam modu na ye Sampa mine and ye ba say by words but then oka say ope document bia unya bisa but let's not forget say and no cry no a was yin na hu bi say bra ye hwe video MC ni ball Nana Samba Jafla Nana Jafla din ya a friend of mine ko table no asa na obo bezo o apart or from so na Nana Samudia Nana Samudia because obo sa Nana Samudia tin American sa it no ground so here and audiovisual evidence yeah no so Nana Jafla betim dia ko jakote abrante dey bo bi di person me na me sampa mine actually influence be by mo be say say oh there be obo Samudia din so na sampa mine tie no so yeah one of the evidence and despite say bia nipa bi yes more dodgy and that's more play smart around contempt of court no still na no crown so dance your wa na Jafla the official evidence yeah na Jafla ni panifo betim dia akodan ko say ade ba ko sense yakura ewo na program na se ba ko ni enti I mean bibia kire say the evidence is clear and will be any emre me say me kan na ma kire say emre mu amamre mu amani mu na Jafla na sampa mine yeah na ekwa nyame ncha na do mahene program ase na no maji atum say na Jafla na sampa mine because see that me ntase see that say program kese sa na ye twetwe a looking at the tension aba Samudia na Jafla na yenim say na do mahene aligning heavily with Samudia na obe say entry na Jafla din ya sampa mine enye mistake there be me I'll find it difficult to accept say a mistake enye mistake that looking at the tension near the home and how another man time without number what rally behind Samudia there be and then yeah obia before program obia and Sabaka Kratani be share organizers no as about Bontino one place be careful about Sampa traditional area or mine or ba and Sampa traditional case Sampa traditional area or mine the obia adwuma so nti ma say mpo the no church program na so church na no di na ye mistake ya then yeah ye benya mpanfo bi obehwe mu ansa na ya print enti mpanfo no why di ombehu what say say mpanfo ko ran hu a then won de be kwa print the print no so then be an ally of ye na yeah I mean on na ya adwen na e be print ti o print no then obehu obetia mpanfo and as say there be say but I go through all this process na bad there. You cannot tell me say a mistake na bad. There be a mistake. I know I very much aware. Na maka chop say contempt of court. Yeah, busumi e be me Samudia. Says yem say what that kwa wontim. Na yeso nyame so ma bibia anya boko. But anyway, mra wa ubuga na maso dia ana onye bibia anya boko sem Ghana mra na obedi. Enti na sa dia yen hye na nya bibi say ya kra no yen hye dan ni yen hye dan territory. Tie na yen fa na Jafla di mrem yefa na Jafla din ra mehim say sampa mine said the NBA ho asem gwa ko ba be ka say o ame wo hwe document na say nkrata ya print ya na Jafla din wa say sampa mine but Samudia na ba nti oba ne ye mo Samudia din say sampa mine said the e be ye ho free contempt in bia mo but audiovisual no ho because that point now court table no ho Mr. okoya na no mani ba ye madaroma na okoba be ka say o obegi e pardon why mistake na Samudia mum na ye sampa mine I don't see a contempt of court. And I'm sure say MC nso betimi achim die ntie bi obeka sabi kon panyfo catches there bi and na Jafla na yes sampa my name said the panyfo na catches be and Jafla na yes sampa my name Samuel ya tin bi am obeka na sa no this a contempt nyame ad na burn so na some could do court ni na beba abe play a court na me mfa futu ma Samuel ya skaka me aminu ya Samuel ya ko me ka se me nia because we are brand here me so me are brand here I mean yigna here per se youth there ye betum pon ya from but not at the expense say or the Ghana mra e be show him not at the expense say or be have a total neglect for the rule of law because of wow parochial interest be minia na wo dwumadi ase dey see ye hu e mo bia na da say e yem from so na ko ba somebody out na America dey actually you be me na e mo bia na da say yem from so na ba
And more be another say a printing mistake and a typing mistake. Should be you say. And a mama instance say, yeah, they will be in a better church. Obi try we na ebenya bi a committee on be vet on be hwem say bibia ye okay a because your ground your program bi obi ye na dia o ya o hwa dun say there bi ade eh okay what go invite obi kra nipa no di ne titles or a PhD holder o di PhD na ka ho or a master's degree holder e bi MPhil MSc I mean say a medical doctor so a omo ho anwan MP anwan ne dia MCH bi attend dia ka ka ho o go through or engineer so the engineer no I mean the title na ka ho enti o nyam from so yeah, make us a young create programs now. And say be there be young for they be other. But the way simply play around contempt case. No. Say the bear, I mean, obey na so be crying at ye. So, and this amudia. What what? Sada na wo program yasibi. E de see. Sabre this amudia yam cry show. E dia o yam be show. I hear dia o yam be show. Now what's a kabi be show say. Or moi, Mr. Meka be o mata wachi. Aye yodum ye beta wachi ubeye sampa manhene ye bebo awadi akunya ne ade se du ba bi na mra ne nyawa obi nyina bonkuma na obi nyina ni fa edu ba bi na se mra no enya yiw na contempt ne ye de okoto afiase a obi ntimi megina mu nkasese ya na sese tanoso da bi am de way example cho mini asamodia tanoso obu no east eno so sa na ya na kokko atenche so wo yo hene wo ho ene ade no wo tiafo bia na omo so ye ma no bi kwa be press of ke kan se mu a se bi ensen fata na bi kwa ti acha me but the ko ba say some no ko so ko hwe wo se da bi na kokko aten wo bu aye amamre ni amane so ye mfa nkoto afiase afen ye hu obi obegizam ka se won na ka se won ye won na share the kutu party no on premier mfa nkoto afiase e na nkoto afiase this amodia hwe achia ne mui but before says na bebu nyina the enre see ye na was a catch us say emre na so emre na wiedu obi antimi magina mu so otwitwa agye se pass Ghana ma no enya wona se Ghana ma no chill se wafom a tibeya tena se ye na dwene ma bi hu ye because said the enre ba ya yakotwa na jafla di na se ye yiwa ma but wa so nim se bi onipa bi na hye kutupa ama abeju ba bia adwi but enre bibia be there se ye yiwa ma sa so na ko ba critical na court di wa se yo ka sampa na jafla ansem wa ka dance ya wodi aba se wo party won sampa man I mean why na ko fisu na ye se wo ya sampa man what na dwam afi Ghana 69 Independence Day so yan party won so ya sampa man ya wodi ho dance ya short cutting ko bana for program and also party won so ya sampa man they want dance na ba dan court se court hwe na hu na dance ye wo hoyi I mean audiovisual evidence na a rubber stamp that claimer minia wo bi megza bonkuma na ni fa no akabia ma wo ti be ya adwen hu ye wate enye hwe you are a very fine man who a very fine and bright future ahead of you. Sisi anyame adon kwa we a lawyer. Woni be bia anyame de obedu that minia. Na me no kasa sa abrante to abrante. We na ya abrante. Ya yini be anyame de obedu that minia. We a nice guy. Nyame woni pa be brede ma. Woni be bia china bi. Twedi ampo yakopon be page wodi. Sisi aka be a lawyer. Woni be anyame de obedu china. But bia obema nipa bia yo yodum kakra sa na ebedu ba bi. Na animonyam bi kura bi ekura wan kanyame de bedon na ba bebo enya me de biara se contempt of course be chonye lo kotu afiase but eni be nso bi a o ma nipa bi a shokutu pa so aye ye no etia ga na mara ma nipa bi a nyame dia ama nipa bi ntimi ntena sampa konu ama kono se sia eni bi aka sensem ti se ga na mara no bubo dia even though nke enye de but na was mara na ye adwuma ti mara no bedi ti be man na yes ekrase eka na yenwe se hadwe na betie a kantempa fa we akudie nyina bu ma on saso surrender jani nyina mu ate na cheopa be ku akopempanifo bi na mo kopa na jafra cheose na we die ma fon de esie bi afa cheme na contempt asem ku afa cheme na yen court na yen koy out of court settlement na me pa contempt because de nim say e betimi abibisa abia but pa na jafra chew na e se we obi je bibia mu na obro wase e be ku na jafra chew bia wo bedi akunyan ana wo di akunyan e bia na ne padu ka wow woni ma dwen bi ka adwen pa wadwen afa oh enye sa young man fine man a very fine brain great prospect and all that na obe man e be bi nti be man e ma hadwen but then ram ye sure say wa ko bia na wontimi na ko di si ye no ram so amodi am ye sure so betimi ata obe dwen wo ye pa was I stab at your back yes
What happened then? Run I stab at the back of somebody. Yeah, me we dig you past somebody and say nipa bi ama me say si form and nipa bi ama nipa bi disappointment ra. Now this is just the beginning now. On say coming events no, coming events behind the casting and on shadows. So, say be mpanyifo sin so we beton from medical. Into the see and run no. Was a kebi bi cho. Say hey, and yam say asem bi na mkwa mu ba. Na said the enra de nipa bi twe wo ho ma akwa ye ball na ja flat di ho. Na say wo mo atwe wo ho wo so na hye okutupa. Saa so na good court. Na court di asem wi na contempt chewa. Obi am give them say oh, there be say yes the law is no respect of persons. Ti Ghana man say okofoma. Obi anti me gina bompo ni fanga say oh, me na me yes say sent me plan. There be obi anti me ka say on plan ma Ghana man ni. There be so on ti be me na. Or in former ministers are e di o ma to afiase. Ye ni mpanyifo bebre a President Kufuor Bresom say sports minister bi Malam ya say I stand to be corrected Malam is am ya kwaba beti ho asem. Ke ni ko to afiase. Tajuji katomina say ebra bi amra bi ni ade o ye do mo to afiase. Ti be me na ebe ya dwehu mienu ate. Ahomro Ghana mraso. Ena obi anso mro Ghana mraso. Nti hweli o. Emane nyanso. No aka say me hu yanka nti mane nyansa me nua ate. Amepe wasem pa. Obi anu bi am say mepe wasem. Just say oni ye bi ne niam bi a wama nipa bi ama nkwan. Ama wo ye ena ama na akoba nsi. Ti jem wate. The bro wase. Na oman yi enye say nipa time echi na say kro no time echi nti na me be di da bi. Ahini enye by popular request. Ahini enye by say bi an electoral vote ene de kodi aka say wona nipa be pe wasem ti kodi ene. O ma me an wa. And we na say me wa we di echa kotokofie mu na mo no obi aboniko. Ye na akoban say me de makacho makade ya cho nipa ba. So we ti atoji wa wonti so atoji wa nti mo pass message me srem wa hwe me bia pese video is somebody anya bi hwe. Didi ye say we tie masem ya obetie nso ebeboa no na bibia ye kama. Me da say oje bre na obehwe me nyame nkan na ye ho na ye ntumi entumpo me din de kwabena wusu. Aha by Grace TV. Yoni pa bebre. Ya ye de beso. Mo mo kai si ye tonfie wa atwema yabe. Ye tonfie wa atwema yabe. E 4 bedroom house. Ba ko ye master bedroom. E na 3 e single room self contained. Woni di won kwa da mesro. Ma fa number na etwa ko na from na bibia nkoye. En from asanso na make am for Obi Trading Enterprise the amount. Open tade papa, perfume papa ne bo papa dia. Ko Kumasi South Interest Junction ho na Obi Trading wo ko. Na ko gibia na de yin animu a. Nsi wo ye fan shop ba de nyakopon tin. Anymore. Na busia me da se. So Better Grace was a chill. Ghana from America Canada. Insurance company, Papa intermediary financial group, no only Better Grace. The number no chagono. And the mama dine and I was saying they got to go brim pong. And then the mama dine and then Casawatina Bibianco. And from a Better Grace and also financial freedom for everyone. Financial freedom for everyone. I was your Yamerika, Maka. Bye bye.